All Israel radio station menashe program hun ni leto tuna news soi hun ni leto voi ni June ni to khai hun hi cho kal chak kha mai kumchan ve ni leto ni tun kumpo voi khat kha tian kan nung kan ena kan ma kan en le khan kum khat alo pele tai to hun kal chak je cho angai nom to lo to tuna news in masabera lom thu soi na en nimin sabat nia tu ma sapai kan chan lawa chu alom omani atha Baruch Hashem chon America an President Joe Biden hian tun ahen Israel le Hamas ral azo theina turin plan aron da luta chu plan chu step pathumati turati tadai mai ne state slav pathum salus chu tia enge plan chon soi an ka han soi lokanga masaberin hetena soi ni Israeli sapai ho zong avain Gaza tang chok factor chu zo in Israel te zela tang ho Hamas terrorist ho aza chotir tur chun alet lama Hamas ho win anralman ho Peter putar ho le Adam lo ho le naw pang ho anon chotir rangan tini ai ke mani mi somli somnga velen mi an mani terroriso aza in factor kan sapai ho zong Gaza tang non chok factor chu first step ani dona hemi first step chu karuk kan nga karuk join eng ma boina am lol chuan Hamas win anralman ho zong sapai te nula te tlangwal te thlai te ho zong anron choti ranga ke manin po terrorist alatang te ke manin jalatang ho zong kan choti le anga second step ani dona chuan third step a chuan khobe pumpui tanduna aza kho puis athara sakle tur chu ama a plan proposal choni ta chu tu na hen khovel pumpui in Israel government na athalu tuk pom ro du ro accept ro anti top mai tu ma in Hamas te chu annollo hayalom amak chu England te foreign minister Cameron Hamas pon appo mangai ati chu bak chu asoilo tu ma in direct in Hamas on na pom ro antilo chu lom ke mani ral do hi amak lo to khovelen Israel te ral an he turi an phallo engtik la ya po 1948 atangin musalman hon min non dowa ke mani kan in thukle an mani kan do kan ke mani kan chakdon akan khovelin hun toro se antia 1967 a khovel pumpin min do le musalman ho min do le khovel pumpin an en topa min that chimi lo tikhan ena pase ke mani pathian min tran puya ke mani karon in thukle kan nor le kan he le an mani kan zo don akan khovel pumpin hun toro se aron tile a so 1973 a yom kippur wala po musalman ho vai khat min nor khum le in yom kippur nia khovel pumpun man soiloan ena chon ke manin kan non le kan attack le khan ke manin karon chaka khan khovel pumpun tok tor se anon tile tu na po Hamason min non attack min thata ke manin to Hamaso heten kan nor kan tu nan ke mani chak tu am kan khovelin tok tor se min tile ni khovelin ke mani selfaten ral kan ne tu ri an phallo chu ni mai ma se kan thi chimit vek chu an nga kan min ena min tha chimit bel chan avan poi mange avan khawar thak mange juda ho chovan avan poi mange tian soi kondolan so an soi pe ma se poi an tilo ke mani zo kan chakhuna chon an mani khan an mong kha a ek thelo ni an ek thelon chu wang chon tok tor san ti mai ni chu che chu ni mai ma se tu na hen bb hian an pom mai ang tin alo ngai to te wani ame tuna Joe Biden plan chu ni ma se a advisor pu ama advisor pa berhen o ti su Biden plan hian Hamas ho englo tur tha vector Hamas ho phel tur Hamas ho nor sok tu ti main jeklo cho wang chon tila po Hamas on khovel pumpuin aron an khoron siam lenga Hamas on ti chak lenga min do zel don ani Hamas chu kan tha chi min ma jong chu ma atang kai don lo ti topa
asoi ang chain tuna chubaka Itamar Ben Gvir Bezalel Smotrich keimani tuna government na dati ber tepani hian BB le khatonan thonin pe ilo du nge chon Joe Biden plan chu keimani kan bang top don kan party an pani nian chok don at chwa chon I government atla nge chon prime minister voi khat ma point ni le to lowang antian soya ma apo angui ranganti soi tu shalawani nimina shabata keimani se pe ho khaba rafia ka ala howin Hamas te shwai tu Pathum senior deu an omnain in thukrunan an train chon bomin an kapin an vain voi khatin an kap lom top mayanti at salutu hetenti vet mai tu ne khovelin heten min an peace ceasefire om tura min nor tak main shwai tu ho jong choka kap lom top mai tu ne chon hey Jabalia anti refugee camp kan sa pai ho lu tho khatuna an non chok to ni som ni an oma Jabalia camp khan pu kha som sari ain tam an mu choka an ti che chon terrorist po zathum ain tam jok an thatan ti kema ni sa pai ho po mi som thum vel chon thi de Jabalia an thinem lu tu masa Hamas ho chon zathum chuk enge kema ni ta tu chon sang thum po sang som sing thum po thatro poi kan tilawan ti Musulman jong Hamas ta vekan mai ni atia adot an soilo adik vek chu wang aza hen civilian ti trom lo ni khovel pum point civilian an ti na jo civilian an om lo ni aza mi ta phadi silai pete joda ho tha na turan mangle mayam chon thinrim thla lutu Rafia kho Jabalia kho hospital ho jong pa tamjo ke athawa athok thela chan chu terrorist one in thukrua an ka pa Israel sa paiten an ka pa a building te chena sa tuna hian musulman ho nu te naw pai te naw nei na turin alo theiloin kan sepai hovin hospital an saksak Gaza hian kavan tene khai khovelin an hor Israel ho in realmi te in mangai loe mi an fa nei na tur siam sak te chau ati top mai Israel point sepai point anti ngana selovin at then khat choi ten duty anti at then khat chon hospital an sa top mai an sa tu nan an sa zo thep to anti chu enga ta ni ati chon musulman terrorist nu puite fa ni theina turin hawe khai ke mani ral do hi chu kan ngai to thin chon ka thina rim theinu tu ka ni heti em ral in do poi ral do po ngai lo min that vak mai ro kan vai tangkai lo ti mai turani tak takin nimina khan hey Hezbollah hovin avoi khanna turin missile thar pakhat annon manga chu kemani Israel ram annon ka pani tamdeu annon kap som pani vel annon kap chu amin jo burkan antia burkan ballistic missile antia hey arang lutukani a thok chak lutukani base kan wang ne ya kan kipat barjal iron dome hen tamjok chu alo ka thaman ve thawni an mani chen iron dome pon kam han lo turin an run ka pania chu pathum vel chu aron tla in mi pakhat aliam ani ma sa aliam na salovanti ba se kan air force ho kha ready sa omsa ni umvek sa ni wang khan an run kap zo chi kha air force on thokin Lebanon sunga han en khan an kap na mun khan muchi ani an la phelman lovani chu an kap zo chakanan phelan thuk rujelan jeb jelanin ma an phella rai takin anju thlengin an kap chet sak feka chon an mani operator ho hemi missile operator ho po mi pali pangan thatanti athae tuna chu Hezbollah ho po group in khoya po an chok tolowanti Israel do turan kalpan atam berin mi pali panga bak an kal lo ati group an non chwa chon an thine mani voi khatin chuwang chan tlem a thi chon ti atha zo kan ti ni voi khata tam tak thi an tlem kan thi zo kan an ti ni chon kan Israeli se pai ho po kan se pai ho po an ron fing chok phram to tun la hi Gaza hian operation an ti don hian building te hian an lu top to lo wa building an lut po don po hen tun an lut main drone he tan an tir jela ni mo drone akhan video camera an da in an en thla jela chon thang an lo kam ten hu chon
an englo zealand ka pok zealand nimina po drone akan heten building pakhan han lut khan Hamas hoven an mani thina tura pok tura bom lian pui pani anon da an kara chon shui te hian heten an tron ani chu aron lut nge khan akhe khan an rap tan chon kha anon pok to mai tu kha an man choka drone in an man choka chu wang chon an kap chezel ani athal tu abula tang heten an lo ti turani chu ni chon athiza to atlem jok te yang chumole chon nimina khan nimin pe khan is Israel pumpuya hey seker anti seker ti jo survey anti mi puyan jota ral gaza ral zo huna tu tenge gaza ro rel tu in du ti khan mi puyan jo khan tamsakin Israel government na ro rel lo chuan eng tik lai aporal chu kan zo lowang zo ani lowang ti chen at tamjok ril ru ani chu adik podik lutukani musulman ho khota kan pe musulman tu poni se musulman ti jo juda huat tu ni mai musulman ani na wang khan juda huat tu ni mai ni to ma chan ral a re don lo wani chon ni mina thil mak deu sabat ni a hen cho lo mai turani ma se mi ho sabat ni a hen chok du lutuka camping ten kala ni mina po hey mitpe ramon anti so ta an hoi lama muna chon ramnoi a hen chung ko engza nge puan inin camping an kala ni chu anti trap anti dulu tu Israeli ho chu ani la mun khata hen chung ko pakati camping an kalna hen anu la pa le an fa pa naw pang kum khat che la tling kha puan ina hen an ria ka sabat nia nimin jingka sabat jingka ra khan hey an pa ber charan thawin ei in tifai tur khan azukala chwaka puan in khatle min honsana da ni chu anu pui kha lamua afa pa po lamua ama kha apon lamber munia azo en an fa pa mua zo en anung achung lama khan anu pui kha munia anu pui la fa pa kha am kha an la tholo kha ma achwa kin hen in thiar turin na chok kha relo te nung khan afa pa kha aron out of fuck maya atrap na sa ama po law lu tu khane yam je thilon atlan pheta pon in chungan en khan anu pui po kha lo aw na sa an fa pa chu lo om to lo wani chu ani la aron aw ka khoi tang et tin an zon lai ta khan aron aw voi ni na aron aw le na fa pa khan na tewin aw na lama khan an tlan phei khan engen muta an fa pa chu sialin a lo la ta dai mai ni chu sihal khan hetian abana khan alo se en hetian alo kai phei ni chu ei tu khan khai an na sa sial po khan ari ka naw kha chu wang chon adu angen a atlan zo lo wani chon anu la pa khan aron kha aron thleng don to ti khan she khan asial khan anaw kha a pa in ama khatlan ta dai mai ni mo arang theben bersheva hospital anda pheya tun a hian sabat ni a hian thil ti lo turani ina thradewa mai tur ina uma income top mai turani international news NTO Germany te an government point ICJ International Court in heten Bibi Netanyahu chup man turani tian soyani to chuan ke ma ni ramaron jin nge chon ke man bo kaloman mai dona ni an ti in an soita ni cha an soi zo ni thum zo in an rama ro aron surin tuilet ta dai mai ni tuilet na salo to kim government office pa tam de khatun a hen an na thok thilovin office a file jong khan la chok fek ani chon nimina Germany nimin pia khan tuna hen Germany poi musulman hon an thut phat trap to ane musulman an la lut nem lut ka musulman hon a German mi ho yan nun nahi shem na sa ati ngana thot to lo chon nimin pia pokhan khopui pakhata hey Islam musulman te ko than athat lo zia conference anti dona a conference na tu khan organize ti ho khan an lo siam lai takin microphone te loudspeaker te an lo siam that lai takin musulman tlangwal pakhat aron kalin nang mani musulman ko than hot tu ho watin chemaron la choken aron vitran mai ni chu ngadin vitcha anin bon puya khai a organize so pa upali ani yemi pali pangabe khana ma kham manan tuma chon police aron kalin posten tu nga mi solti shalawen abi
ami sol pa man tum te zo chan mani nan man le ta ama ke ma ka ni lo tia ko kan ni ma se man atum khan ale lama ami chema vit pa khan aron kalin police pa chong hong takhe ten hunga tan aron vit le ta chon asiano po kan police asiano khan hei zo ke ni hitia muan kap lum tangala ni ma san thren pa police pa khat pa chu tun hen koma oma adam chok don em ti shet lovani han enula israel fa te dona ron soita phochan ram hen boina pakhat aron omjen top mai ni fi engting an shet thilo brazil te present po israel te nazi ni te anrama tun hen noi sari vel in nei lovin am to tuilet wangin India rampo Manipur po tak soi chon min ke mani thingtlang te min thana hi arab thlang lu tuka ento Manipur po tu na heten omai ni chon Afghanistan a po nimina ka soi thelo kha sarakhwang bek ni lo deu sabarek khwang dai eng po ni ta se chu lo om thut le in Afghanistan a chon kho pakhat tlang noya kho pakhat kha an lo in bot sai men lovin an kho jong kha ala ta vek maya tuna het mi som nga vel chu ala ta dai mai ni chu an polo tam zo ka ngan ti amma ka sin Afghanistan poi tun lai pathian sem nei an tong na sakhop mai ni India rama po tun lai ala lum lu tu ka mi thit nem lu tu to ni Odisha anti khobot voin po som nga pani ani le don anti chon Odisha po mi som ruk panga velan thito amaka anthioi heten fiam thu anga mong mai ne heten konga kalai lai heten zoite ten slow motion na heten tuk tin atluin athitop to mai anti heat stroke an ne ya alu ha ya antluka alu kha le ya khan na de na eng lawa athizel som ruk pangan thi belanti chon UP a po Uttar Pradesh a po alum lo tukin mi som paruk ni mina anthia som paruk te jing a chon som pakhat cho englo polling station vote ti na in duty ho wan ni a duty la ya alum lu to kan tloin an thit top mai mi som pakhat velan thien ti amak tak ne ale lama bareli anti kho musulman pakhatin anupui kumnga in nei to fala nei thelo a thinarim lu to kin nang anga fan nei thelo mei che thalo ni tin pistola lain anupui kha apum kha voi ni aka pani ipum thalawa ni ati to mai ama kya aka pa anupui chu tu nan dam do ina ma thile dam in kara amanti ala thilo leu anti ama chon manipura tuyaron re klemin tuilet kha are to a chon mi panga athia rongan mu chok le anti an lo shet lo athi ti pon lo shet lo te kha tuya khana lo ang lo mani cham tuinoi khana lo amani chon atop na turin manipura ni me when news video whatsapp atam do kan nan chonga noisa thak teu ven khata hian tuya re to road pakarot kha amu thei to ni chu tuya tui kha am to lo ni chon pakarot akhan engi sanga ang ter te tam la tu khi a omani chu chon me te ho kan ho so ta sanga tam lu tu ka thieron ka ro du du en tin upa ho me te upa sanga chu chon mani ta chun lungluang ani an tlan phenga la sanga man tur khan bek lian pui khan an tlan pe kha an ju thlen khan an thil mu kha sanga lo ni lo enge lo ni kondom ma lo ni kondom man sa athar pa ni lo tam lu tu kha kondom ti chen che ti ro mi pa ho wen fa nei lo na tu ra ti an da lu so rubber so balloon ang deu so man sa tam lu tu kha lo pa an lo ma ni chu an thin rim thei je chu me te u pa ho kha khai o sanga mi kan tia point lai tui do sanga ai turan bo sen hei en tu hei tu ta nge ni tin an thin rim thei na san ni ai mai ta cheu kha ta don bai la a tui me lo khop mai a trai chu ni when the news so azoto soi solam chan pathian min ngai dam se soi phom chan kan unau teral do jong le tuilet wanga har sat na nei jong po pathian in dam lo te po lo ti dam la lo ti dam se la chon a re theite boina nei te jong po pathian in lo thlamon zel na ten voina kan te lim kan sam cher jong le kan charity pek jong chu
Pathemin lo hlan sak ro se